government yo wishtinisa RCC ubwo no mushango gwo kubanza nabagira ngo mushango gwa kabiri unlawful possession of arms banza ngira uti government yita no we can't be ruled by this okay mushango gwa kabiri unlawful possession of arms nabagira ngo this is also contrary to the Firearms Act nabagira ngo besije wishtinisa besije na wishtinisa kibedi bakabashanga na nembundu ezekika cha pistol model 27 KAR number 765 ati ezembundu ngo bakazishanga na besiki count 4 mshango gwa kana unlawful possession of ammunitions ngo bakabashanga na rounds 8 z'amasasi omumbundu eje ya pistol so itwentugira ngo wishtinisa commissioner ya eri hanga ntushimanya ngo nimurukunda no to a certain extent okay bakana barukunda ko kudagrasi yagira konka ati tukameje ngo bakirukundo batubakirukunda konka tugira ngo muri cyamateko umwigakore please ahubwo ikintu mukwata abantu baburijo mubatwara into military courts okay this is 100% bachikwata Jamiru mukuru muheche bachikwata muhechera mukuru Jamiru mukuru owatire mbumwe siyone rukureba uba muhozesa nabantu uwishinisa kanyamunyu akihayo pistol yita akena in broad daylight there musa circumstances in case kunka bakamuhusum koti ya burijo koti y'abantu okay kunka ejonji bimwariye byarasese na kwato na ija aba speculations bomba twara into military courts injo tukubagambira ngo you can't be a judge in your own case the law must be ad hominem amateka tugakakora nangumya gakanga korar abas okay ukakwota ba Jamiru mukuru ugo bahusum koti z'abantu ukakwota ba ushinisa kanyamunyu uwatira umuntu amasazi abo kubakikiriza he pleaded guilty yayisaziza no kwesasiza kunka mukumuhoso mukoti ya burijo mukakwata Bob Wine ninga shibesije mukutebereza n'abahagizwe mukabakomera umukoti yamahi so we say this ntugirango this is 100% wrong ndubagambira washingisa commissioner rebo rya Hensen kureba mwana mugundi ihangeri mureka amateka gakore selective application of the law okende biragiro reba hat Edgar nandyo a group yito ya Uganda Law Society lawyers abroad barikuno bashekera rihangera nabagira ngo hono ko abanyabiragiro bariyo mwire ba chief justice ning abo kuba we have the laws but the laws are not being applied ejonga yamuhera njongeje tinkumanya tinka kozere thorough evaluation and scrutiny ebirye nyuma y'ebintu ebi ahabwenje government aho kuba nikimanya ngo of course tishikire besigeze mbundu abiratazini nubi yakuba yabire umuzango kuba kuri mukoti to kwaza kucomoka of course nikimanya of course I know muzango gukira sub judice twine kuba kugamba hona naha konka ebyo bintu bizento bireba nakwereza ilocus class case umushango gukumanyo uw'ikitinisa Robert Kyagulanyi Center ubwaba aruguru bakatugira ngo bamukwazire nembundu bazireta ndingo ziti Bob Wine kana afitebeza cyangwa ngo ize mbundu nyoro kuzirebaho nganta kazirebaga eza kisasi kimu na hateze mbundu ntwebuza turantu bagira ngo mbundu zitwezo mukazitahizera kandi mbuze zima kumwangu kamutini so ati mazere so abeto babire tuzine ho yade so okay urukwendera basa nshonge ndukwendera ninjira abanyayuganda dona twebuze why are these matters abwenje ibintu nibije hati kubehera wishinisa besije ko abashobora besije bakabara nabono bamumanya akaryo mushijo mushaho ubwo abaryo mushaka his profession na RCC ubwo kwa RCC is a senior gorilla abantu babashaba batire mbundu bakuzahuri hange ayine kuba nakimanya besije akatari umuntu wo kukunda munonge mura kana ajanja babantu abo so ntugirango nekintu kibe munonga kuko maho besije mushango muhango nkogu nekintu kibe munonga kutushwaza umahanga gaheru na nihanga rya Kenya tinda kete kamanyiro kibazo butaba kigambo cy'ubunji kunko wishinisa ruto atandike ayitere mutoki this is the second time consecutively arukore bintu ebitakwatagana na international we hope for the best nshabari yo the military court ba lenient omushaba muyihe mshangeji agaruke munawe ayagarro mihangariye na government eje yiba kugira ngo akakora muno ko nywe byafanga bushoma munonga history
president na muno woshinsa Salim Saleh ngwino bamutera amasaso mu kishakokwe gukonka saraga jango akuri yabira atari besije akanaza okay so ninjirangu rega tugarukiraho Abbas enshonge John tibiza ibitabo byo mukotere ka tutabizaho munonga hare konka nuko byaba bityo reka nje no commissioner afande James Mwesije we bari munonge cyo kubanza kuguma noija kandi ni pamye ngo kwija kwa kutufera busha no kutugaidinga Abbas ngo kuyanaga mburi kutandikira hanshonga ni yemwe as a senior citizen as a kada as an NRM die hard a historical a fighter umuntu wabiro inaba abuna ngwita bamwe tubaza kubagambo tarakoma no kubamanya abo wabiro bine ba rotari ka Dr. Kiza Besigeno wareba ebiliyoni bibaho ne bikugendo misho then harimo nabine teka nkiya Douglas na Abbas binji bariyokwe nami kutino bareba babatashire kumkwata embundu nibazo kwata batazine of course byo muko tukuza kuza mahare konka ni kibani cyereka kikanda how can you calm down the situation iyo bari munonga moderator nyenda kusima ngabutosho kusima na management ya TV umane takanyaka tukashobora abantu tukabayihera abantu nango umwe twisizaho nakagwe den tukatsigira abantu kora judgment kandi nyenda kusima batabana banjaba abo gumana bono bayija nomanya wabo tene wo kwakana nawe tabarumanya burungi bwabo bayi wigini credit ya NRM kureka kugamba akagamba na yagamba inibye akagamba mbwe nabone nyenda kubasima murongo gumana be hayo bakayija bakatoburyo bogandara abantu bishike akwa na batoburyo bogandara abantu bishike nibagera ngo bakoma kugenda bakubayiherera rutunga cyasi yo kwehakana mwenu nyewe tinkuza kwenda beragero karoya harekizo kubaroya kandi ukende beragero uyo munyamateka wenyini aina mateka je aina nende bizakoze zitakwetegereza yayende biragiro kandi nuwe munyamateka aine kwa nabimanya muno kandi ariyo na condemninga judicial system kandi ariyo na hende biragiro so mbonye tibiza kwenda biragiro nkawe nyenda kumuhabura namanya umusheja akari umusinzi unywana we yagumana muzandamu ya kwate kishore cyembo ya kito munanga hati yagera ati nakwempunu akweke nakakempunu ushagenda ikanga yakutomukaza tabwana mwana tekinare abatabati empunu nakakuza kwiha mu yaharga mwembo mukaza tumwina zo ati hatumushe yagarakaye nagaraka yamshegera yarete mpunu yaje more kikibona yatamwe embo yagaraka msheko yashikira uko mukaza tikane atwanda kubembwa nembwa wanda kubempunu rikikumbuza buza hati ninja wanda kwa applying law uruya baro kandi wanda kuba politician ukwarikarisha n'iki politician kumanyira cyo kuzombyaro muri tiguza kudiscussinga umushango kuri umukoro konka ekiyamba government kutebeka risihanga worldwide need by the way tene government yakumazira hebyo bishaka dikari hivi manya twahakana dagarasi yakiza gambaje abase na amanyebiragiro konka government kumara hebero bishatu kumara hebero bitanu kumara ho mwaka intelligence umurimo wa intelligence neki umurimo wa intelligence no kuronda ikirekire by the way the unseen is seen by intelligence you got pretending Nabundo mwana kwatazi. Ibyo ibiti bitu. Ibyo ni intelligence.
ni kugendaho uzananke kwine ni kugendaho uzananke kwine by the way kiwa surprise no basa kushanga n'ibiti yahantagamba intelligence twine nitegereza kubyanalizinga ironde where government has gone wrong and you correcting ninga akakuburamu banyweze nati so mbenu government tingweraro tinguteka ngwine government ngiyo mugezamini yabiri kugana umuteka kwata nangwere yasisike ububote ababiri bakuvugana bakafutura irangi yabo twine government kutondoza twine government ku kureba benu wareba bagira ngo iki kibache hari umwika nabari hakaruro hati ukwenda kushemeza abanyarwanda bishi abanyarwanda ba ukwenda kushemeza Dagarasi na basi Uganda efwe tigari cyo Burundi rutaro rwabusha ekitaka bhoga nengi ekitaka bhoga nengi tabakarukurutinga gabantu bakaba training by the way the first trainees abantu baza kuba ba trainers babagenzi babo the instructors we arrested harumuna murumuna wa Kizabisi big live hato bwira bwo batarabere pikiti bishaka pikinga umufutagarire obwira bwo batara abari yatubarakwatiirwa wapi kandi mpagaro bakora abwira bwo batarabere pikiti Uganda tkantu bafite so bera ba kupretendinga ngo banda abanyarwanda bareke system yize kubanda abanyarwanda y'Abarwanda niwene yu niwene Dagarasi niwene Abasi niwene munywani wanje ebigenzire byona kuza kukakwarusiza abantu abo tukumanya tigamba twasa kwata security tukajita politics tukwata development tukajita politics hata ibintu bibitsire ibintu washanga umuntu ahariyo nagamba shemuresire umunye wono mani binde bakubigaruka muneba panagira na shabarhanga tiyende bituma y'abantu nadara bakiri bato shemuresire family ya Dagarasi family ya Mwesigye ekatunga miliyoni emwe ekatunga emwe etakwata gora sente ekatunga emwe koko umuntu shemurese akashitama atunobuto akishobero ati mwahita abantu amakagafa kumuko basente bagenda basigira bishikobo kandi nyonga zikwate mwera bakurikize nojya ngwimo kimutasingira mwaba mbanye ngo umugamba bushavushu kandi abakusinga nabi hona koba iwo koba abakusinga owiti sinje bakabutikinga mwene cyo kusinga tikiri niwono matito nganda mutivu nyuka kurumire mbe abiri surprise kandi na tungana kadaship ya nyamba Ohana Dagarasi nawe alizo yicuruza naenda kuza mentorship amani ganje ngwena amani ganje gabamaki so mwenyo ni teka nguru twagumanta kanisa government kandi umushemire kucyakaza abo kube kirungi kiba kirungi cyabona nacyo kiba kiriki ikirungi cyabona bayidewe kirungi ine kugira aho bacyo bunda batifukane cyaba kirungi munonga harababi naturally bakahanga kavanga bubabi tubasima birungi nabashimire kubaho nangwa mpanga gatungukire bakoreka no muhanda ubundi wanda afitire nzu bitari ibite byakashasha kayombagana so mbene nyoni ngira ngwaha akarungi kari tugume tukendeza abantu bitu kwata sente za PDM
kandi zikuze naho nko muri mbarira basa kutwara abakushanje ushanje abantu bayine tombije byabo ushanje abantu bayine ko kushanje abantu bayine mbuzo ushanje abantu baboneze toke zabo bijwira obuturugamba habo baturiye no batinu bamanya kandi barenga baganyibo ivyo biroreba umwore ko kubigurumba abantu bize kureka ibintu byabo kacika ngo kuwagamba ubwo mwana gutwu Rwanda hati kabure karetwa bayiwe abasirikare ba buri creation baga umwana umufu yabara hato ngo gutwu Rwanda mu numanya abantu ba Rwanda byeze tikumanyisa gushitamena ababandi ba Rwanda byeze so buriya gukija gwa letwa abasirikare nabwo bafite gateka ngo bazo butazahare yabakasi amusirikare amahe gargo mbarakisi burgeja kwinyisa mwana abanyarwanda twafu aho no twahika government yabaye kugendekeye hatesiona no mwana nuko turi ku Rwanda nankegi PDM washora herwa bayiwe hategeze bucya PDM n'iki musente tishikire bantu icyo kizubu ngusente zine kikoze no ekizubu ngusente tishikire abantu bayiwe kizubu cya PDM hati ni kizubu cya Uganda uboro bwa Uganda uboro bwa hati ni ro ryentunguka abantu bakwete uboro bagatera nduru ni ro ryentunguka abo kuba tinkaraza siringe kubimushaho abasta karaza mu 12 na yombeka na hero mwana school fees na gureki na leta kiriya na Rwanda development abakare bakabagenda bayikorera sente bagera ngo bene sente ngo kabinembeho bateyine investment yone so mbenyo nanisha babanywana banja mu mwaka risebini kuko ikigambo cy'kwatera netunguka y'abantu murikete tushomesa abantu bitu twayija hati vyaha ogero tinyaburo wakwata miliyoni iwe yo PDM kikoze seje ekutambuti nibakora za research munonga nibamanye be kufana umuse yutakareba bamanye babashumbire twituka tukaza kubetsimba kuko umwe bazi umufiyore ne bagwisira hati NRM kuija poverty level z'abanyarwanda zikaze percentage today abantu bari under poverty line percentage they were 39 the other day ashatuna mwenda hati nimbura kutwa ko muri 20 kashi oboro kwegenda nubukanya government niye kwa assessing kuntu assessing bone bitongora ibyo World Bank amanyakina bakora assessment poverty na indicators basta kashi we oboro we yongera abantu be yakuze ngusyo abantu byo PDM yabaita abantu bafa kubi kandi oboro bucendera buta so mwenye kinani bashaba batabona banja ekintu cyo kukwatana no kutungura kw'abantu tubeshengereze mu Nyaburamu eja gasete ka PDM kakoze y'utunguki Nyaburamu heja akimyoga mutunguki ya mbeni ndeba aba taxi paka abantu bakweta nkaba gwira aba bagwiterera motoka sente za izimyoga zibabaye ubujuruzi bine bwinji bayo miliyoni magana hati n'urugano zapaka n'abaguza miliyoni ga zikorwa mu sente z'imyoga ziba complete ziba zarisi kwebari mnonga commission ninja kwani kugarukira GNTV releasing live Edgar Akampa kandi ubona yari twatunga a very good preamble na brief yo kurugwa commissioner afande James Mwesije reka tumuruka cye twabana tugaruka ntucya kwa tutandikiraho ni yenshonga ni yejemwe President Museveni okweto ruri hanga nebinde biturukuyaho utakargo but I think these are some of the things we miss when he's not around ahokuba nageze aho bundu kwenda kutugura no bwarabe banywani bitu Douglas na Abbas bikabagaruka bamurema but it's enjoyable kandi nimbasimira mwe bari munonga bari bitu mwe tundo ndakureba
okutambura na nokutaya kwa president Yoweri Kaguta Museveni umwembezi w'ihanga omubyanga bitaro bimwe na bimwe kwa kugira ngo yaza teso zazi districts nyingi zari kuba nazamu at in general nangwa no batakire mu Ruburu district konka ayine echokorero kandi ekikushemeza kwabe naheza kurambura za farms zitari zimwe zimwe n'imyanya agarika akwata rare iryo rare y'abantu abakunganyiraho abana addressing agarika hashobora abantu emigasho y'ebyarukuhereza abashobora na n'obutunjo bari kwihamuna n'ebinige. I think he has tried so much level to explain to the citizens nangwa n'obunene impura badaga somba jangwa ari mu campaigns ogungo ngwa president okuba na yetorori hanga nashobora kandi n'abantu ntibashoborekerwa econgire kunshemeza no kugira ngo zimwe aha abantu abarukika farms entoke emisiri ebihingwa bitari bimwe na bimwe noreba abantu bineke bakozire hari habo bundi abo kubasa kuba batakakozire kwikahare ngo abandi konga kandi abakozire I didn't believe ninga I couldn't believe nguna no muri soroti yo muri za Teso region hari abahingi n'abarisa bakuru munonga bakandi bakora ibintu by'amani so nikimanyi ngo aha batagire yo burya we mwe tubita kwija kushoborekerwa ngenda kugenda niwe Douglas for once I think now we can agree icyo kwanza cyabyona President Museveni kuma kuri yo kutambura ku byanga ibitaro bimwe na bimwe ahabo kuba byo nagezo kwenda collecting ensho bizitari zimwe n'ingezindi ecya kabiri okwagurenga ngo PDM emyoga na nebindi byona ebitwene byija uhiro bwa loopholes ubwo rukuba norebo kunoku hariho cyango ecyubiyandiro myaga iyo bare abashinsa Edgar na nimwe bakutureba bakwefereza uturutwanyu shaza bitano dakika 10 ukaba kiriyo noreba program eje nyenda kusi Edgar na nabinye no mu studio nabakutureba tutwakahakanisaga okutambura kwa president kandi no mwe twakubire sitakwine onshonga koga ko kungambira abanyarwanda ngo mukahirwa utwijaha kubatematemere nshongezi obumwe mumanye obuzubu bwitu ahibori aje kubanza bwana Edgar no banze yebuza okutambura kwa president na neki kiri kusiga aha kubagire biyineka kwateki umunya Uganda okutambura kwa president nko koriyo noreba almost billions in kibere network buri izoba nizobaniza esente zo mu mushoro buri hora mureba TV imwe bakutureba wamureba TV nka izo mfunuro mugisha nango nayongera no kunakuhara najya abanyarwanda twine kwimukira mu turebuke mutwahumuza President Museveni abo kuba murebere natemu mutumba nayongera kwerarikera nabona no kugira ngo abanyarwanda nuko kire maybe tuyicereze abakimwine mu amasiko tumutwegite ho tumuhumuze ahabo kuba muzeyi buzima rihire omutumba gutemire emirundi 15 kuza kugwa kandi nabwo bamuyamba ho buyambi kureba ngo gwago umutumba he was trying to demonstrate utajangwa abatini bana gufite mu mutumba bidegera se mwini ko niyo ngamba ebindebere kandi n'abanyarwanda binje barebere oku demonstrating no gutema emirundi 15 nacho nachegariwe nanta kuchumanya konka literally abanyarwanda mwine kuchumanya ngo mwenjere kwerarikera abo kuba nko kuwakigamba President Museveni rizoba nageza ho kugaruka mu campaigns of which campaigns abanyarwanda nabo bariyo no bazifacilitating konkar ku disguising ngo na kurambura ebya PDM binana kugambire negishahe bitakashemeraga naza kurambura kandi abanyarwanda muri kuteka mwese nakugira ngo billions zingibire network buri izoba umunya-Uganda ezo no shashura aharutambara rwa president eki tusasize no kureba ari agire kurambura bwa nyuma y'imyaka ejo yona ndebero uba bintu bagezaho kwegesa ari vice president abo kuba ishambe ryabira roho agira hishamba rya vice president wechitinisa Jessica Arupo nayo buza ntona shi sente stwatiro PDM ejimyaka yona tari yo muhinji ndizo oba imbabasa kutwerekeraho nore biro abahinji bizo
bakabayine kuza owa vice president kuba niyo bayegeseza so tera mwakashani wariyo natureba oyine vice president a cabinet yawe na wari arivu yo kushanga atakamanyire really okuba kuhinga ninga ataki Edgar uko vice president rate kumwanza munamanya buri kimwe cyose ija kuzubuharra bwanyuma y'imyaka 40 otorine vice president konko ine kutambura kuza harutocerwe kwegesana no kuba kutema umutumba no reba bwe kintu cyo nekishwaza kandi kitugarize nyuma konka from the word go abinyi na kumwako bani muyizuka ndi omumu tarikirize okukwate sente zitu bakazigabira abantu so president kwakurga yaje ati ninza kurambura the other day nkamureba hariho umucyara ubabe bamuretire ngo nuwomwe ayija ko bujuruzi ija ko bujuruzi okuyagobira omusente zemyoga mbwe yamurambura kuba mugariza muzindaro noshaba kaba mburifingire byatanje gambe bimwe tibyariga muje kunka kuya yambuza atanangu nkweki umuntu ahereze kwegana no kugira ngo we no wamane no cyo kurebera mwe kuyamburize cyo kumuhakari yagagaje ati nyo bampereze nkoko so namanyangu ogogwe nabo bakaba bamuresere kige kiwani abo kuba yakubye yayegere bwana Edgar nonje tundu clarity bwana Edgar omisho ga president uriyo no shomesa abantu na no kufuniremo y'abanyarwanda beko kusigira umbo ititwa hambara inka barebere bwana nangu nana ekirundi no rwo mu district yambara nani mwa bakutureba nyumanyangu harahabo obukosa abantu abatiremwe sente zabo kunke kindu kuhakanisa no kugira ngo miliyoni emwe ije ibabene bahereza abantu nebasa kwiha omuntu omuboro from the word go ejo Edgar tukachanga twagira ngo waba no yenda kuyamba omuntu because sente imwe ziba kugabeze bwana RCC ni mangu na achimanya no kwakuba mwene benda babite nkana takwenda tuzigambe zine sente zo mu mushoro sente za president takuguza nteze takuguza bitoke bye ne sente zitu abahibo mushoro kandi aba bareberire myaka 80 so twarigaye tukakugira ngo sente zitu nitureba kugenda nohereza bwa token of which nazo mu kugira ngo nurone ito tukajya ngo president Museveni ariyo na taking advantage eyo kugira ngo mukaruri ndindo ko kunakishoborire nuko kiriyo nkiza kuba kajyanta naija kuzihereza bwanyuma kuturaye turahaje ko mukaruri agarike najya abantu mwe nabahire nambwe ne kingwenda ku predictingera esenteze nainda kwija kuzibasasa bagambira ati ngwe numuzireke because nakimanya ngo abiyazihire 90% do not have the capacity to pay back. Okay. Abo kuba bingi bwana Edgar unagambe iki ninde watanka kunyiga konka nkiriza mpendere na ne waba no yenda kuyamba omunya Uganda no baza kutakora inge bintu bishatu. Okay, nibyo ngendo heruka. Exactly. Echo kubanza tukagera ngwitwe agendo mu mashomero gita gutukushomesezamu agatubona bonise amashomero ago gagire school fees fair. Bwana Edgar erizobeje bisizo munya Uganda omworo obano wa Bushenyi obano wa Serere obano wisinjiro obanitwa abahari aho mu studio no kusasura fees wakwata ha fees turikwetaga kutugabira miliyoni emwe ntwisha kuba tuyine nshaji eyituri kuteka nkayi omushaho. That is one. Number 2 ekintu kibona boniso munya Uganda nambwe ni nyeshara yona kunteka amazu mwazyo nanisha bagwana Edgar eshara yanje bemwe none oshaba ngo takarwara none oshaba ngo mwana wawe atarwara abo kubana warware rizoba omunya Uganda no bahika hari yirwaro bamushaba katabo ka shiringi 5 kamurema so turukubasa kukwata habya marware rebyo okagira tumwe ni nyenda araze kitagata arazitojo araza health center for ahereze bo bujanjabi tukakugira ngo tuwayamba munya Uganda so twajyamwe sente ezo yazi tukwatira bwana Edgar akaziteko marwaro kakayamba abanya Uganda omunya Uganda naija kuba takine shohoza habyo bujanjabi naija kuba aine capacity yo kushohora kakore mirimo ye dene byasigara akabyekorera. Okay. That is number 2. Number 3 kandi kindu kuhamya ariyo natureba tuyina abana bitu tuyina baganda bitu tuyina bakuru bitu ba makanika bavuge pichi tuvuge motoka itito abakurosinga kateto rutindo mukartuya
twacicereza konko buzubu bwiteri izoba Kine yarubira mukartuyaho nakaruma mwe nabo baje bakaruyaho banya hatoshemerirwe abo kwa to cross no nakaruma nayo tukura ba nakaruma otakatu isi yamaziga abo kuba party ya stoka shanga bakushazira ho rukuriya nitumanye busaso tukurabamo but our ware ninga abanya-Uganda obuzubu bwabo twabene twenda ngo sente zitweze twereze omushoro kitukorwe tukantujira ngo ebeyi y'amazita yachero mukasheshe kachendera in fact kare basi pumping omu treasury bagire ngo ebeyi y'amazita erizo bananingura erita y'15 ngana kushoborira ha wanshejera angu inabi nabugine bajya ngo huna Edgar mwasheme kuba nasheke nako itkuraba mu baganda bitaba baganda bitaba ko of course abantu baganda bitukana munabitu abitusiba nabo omuntu navuge picinga kigambira ha wacha kugira ngo omuntu nagura rita y'amazita ajugura 15 apakasa avuga azari biravuga za Nyamitanga avuga za nkahi akiza kweshanga shanga ine shiringi kakaga konkomuka bategeriza kavera umwana nayenda fees nayo ni nyingi so Edgar wakwata habintu ebyo ninyenda kugambira parish development model yari natu yamunarambora torukwetaga kuza kukwate sente z'abayibo mushoro ukaziteko mukugabira abantu ebintu ebyo noba notumara kandi tuba tuza kusima konkabo kugira finally ebe president Museveni mwa bariyo no batureba ebyaro gukora biri intention and our disagreement with RCC ekibaye batakuteka tutwiro bwire bwitu bwingi twashoma president Museveni no ebyo byakora byona bigenderira because nakimangu y'omenya Uganda wagira capacity wagira kwamasa kushomesa omwana wazahirwa rokashanga emberere nungi torukuyija kunjera noisha kugira to muntu ogwa twebembira tahi noisha kugira to muntu ogwa twebembire akomaho konke izobe kibarukwenda era kamuhera akanimangu kashasha munonga konka ndiyo ninkasamarize of course kakushasha nayenda ngo bagume mbaturetera za t-shirt nobijamba gerangu nitwe tukiryaha abo kuba toyine capacity because obwana Edgar internationally nebakimanya omoro omuntu atine capacity taine na manu go kureba TV taine na manu go kwesharram so ko ije wamujiro tumwe no gunwara akwebembera cyo kujatkana mwe nitwe we bari mnonga mwe ko bagera ngo amanu make gateze mico mirungi so president Museveni nabantu baba ba RCC nibyo batukozire so abanya-Uganda ito ncyo kutureta tubasimure embereje tugirigemu tubateka harubasha abaza we bari mnonga makusimura which inside the gun nenda kutandikira hayi munywano wanje yakoma ari kujya mu kigenderirwe kucira bikigenderiro mu president Museveni arite miliyoni 1 agereza abanya-Uganda base ku rwomboro babumbugiga then ngo abatamise government yo ni njyango kigenderire cyo niza mu supporting akigumze mu kigenderire kugira ngo atungura abantu ku rwomboro kuzombugiga because obwiro bwinjira nagambire ngo no mbibura karumba prophet of Duma babana manza masiko obwiro bwinji kutwija twazigambira abanya-Uganda ushanga turoho natubamara mwamani government itine cyekoze government ite kubapfa government ite kubakunda kongati nkamya ngaro government eri kusingo kufaha muntu government eri kubasa kushitameka menyetinya n'abanya-Uganda banje obucweka buto na buti abatari kwebasa nabo echo tuba planingire turebe ko twakubasa kubiyo mu level yo butebasa kugaruka higo no habatiro mbuteba mareka ngambe aro factors ishatu zo kubasa za development cyo kubanza urahanga ukwanga yakwanga wazaho wagera mwinu wahanga wazo oinamagara tor murema tugizireke ya kabiri government kera very stable security roho okumirwe buri kimwe cyona cyo ya kashatu ninka ekibaru kweta environment amataka gumwine ngabaza kuba kubikiriza mukahinga muketungura hatyo kubanza cyabiyona hanga kakwanga yakuteka urumurungi oinamagara marungi no basa gukora n'imikono yo kujashi kwibisa government yakuyamba yakuteraho enva nanka sustain nanka security and stability toru muntaro toru mudukaduka no oryo wawe no basa kuje cyo wagira ki ecyo wahanga ngo cyakashata environment tukahirwa Uganda twahangwa turyo munsi elfatayo
Edgar no bwakushora hero katambuka injuma zawe ishatu zecora hero nangu no bwakotizire kuombera konka noza kushanga orwezo ruhondo basa kuyamba kujachi okuchukuza so konka government yareba ngwezo factors tizabasa kumara yagira ati omuntu wanje wayigana no bwarabaru munarwana mashija kugira ngo ayihe of course no manya factors ezi ishatukuza kubaho omwara habatazi kwesa kurungi konka yagira ati bare abanyayuganda banje abakiryo mu bukwatwa katubatereho miliyoni emwe zibase kubayamba kurwo mu mbere yibarumu kuzo mu mbere ndijo Edgar waza kurenga mu parish development model kuba kuza kwereza izi sente yo gukurira abantu bajangwe sente zo ngunezo kuriya ninga tizine mugasho one no bakushaba plan work plan sente miliyoni emwe jinoza gikoresa ki ugamba yenda kuri sempunu bakubuza moze work plan no ine kuzitematema empunu waza kuri sempunu zingaye yenda kuri sempunu zangi 3 kunganiza kukoresa obusente butombanze kombeke kijunkorera so orengo umuntu uri kuza kushaba sente nazishaba buzimazima ayine cyari kwenda kugira ki kuzikozesa nyoni njango estinsa president Museveni okuruga yakashuma habyaro akazo mu regions akaza kureba eki government yatekatekira abantu namazima kiryo mu ngora ninga tikiri mu ngora cyo kubanza cyabiyona ncereka president Museveni nke a pro people leader president orukufaya abantu be okufaya na faya atakabanza yakimanya nkina bari yo mu bukwato tu yamazire kubagaburira nanda kwija kureba namazima abantu sente bakazitunga ninga abazitwire tubarabasize kugabura ku science yaza yuwarebera abantu nibargenda nibereka success stories omuntu yakwereka ngo bakamuhereza sente ubwo mukazo unani kugambira atya bakamuhereza sente yagure empunu zeyo kuyazorire yahereza breakdown no kuyaguzire nangu president Museveni omukazi yamjangu ahamponezo harga echaya kimwe cyabasa kura kucyamazire kura yakiguza konkaro narebere bizireki kugira ngo abase ku expandinga omwanya gwabene okijo cyabene arisiza mu impunezo president Museveni ware yashemerwa yarengwe sente kiyasindikira abantu kuza gukora buzimazima zikakora umurimo yajati niza kugabira miliyoni 10 koka miliyoni 10 nyenda banzo kwato miliyoni 5 obanzo fundeho omwanya muce gwita ko banzo expanding kahi aho mwanya go then ziri 5 orebe cyo abase kuzikozesa no mukushemerwa ko yajati na mama oniza mugabira entes ibere zabarire miliyoni 3 yazumuhereza eki nicyoreka ki nicyoreka ngo yo munya Uganda nibyinge bikwija kutera bura rukurugoko birukurugoko ngani njya kugira nti mugume mukorese kiba kweta gun theory norebe mbundeji obwire bwinji omuntu ko kuba afunde target uri kwenda kushutinga no kwata trigger niyo kugarankahi aho rukoma kujigarre nyuma no rukoma kushozisa ser kugenda nkahi nimanya ngo nivyinje bikuza kuturinga abanya Uganda oba waza kwache sente za PDM ofuna bakubuzabuza oba watero muhanda kuza gukora work plan ofuna bakugira ngo angu no ruhuze abo kubika no maro propaganda cyanje ngana ko dize ngo nsima government aba radio stations na TV stations zayongire ngai zaze kintu cya misinformation abantu bamwe bahereza abantu abarya hansobuto konkanye na kugambe ngo ayibaru kukoma kugare nyuma yibe banho wasinzira kurengwa garaka nkahi omish kuba rarete sente za PDM gendo zakire bareteze myuga gendo zakire na Austin Samnywan wanje Douglas yaje mu president Museveni kibe kigwire okuzafamu ya Austin Vice President akaba nho yakora demonstration hati nyenda kugambira ngo nubajyangu a leader is a summary of his or her electorates omwebembezi ahiba abasize kutrustinga omwebembezi vice president akaba omwebembezi kwebembere cyarejo na nombinti byenkora omwebembezi shemeye kube cyo kurebera na wazo mu mashomero baba bine kintu na president akabaragira ngo bazombite ibihori cy'abantu ba yes. babe cyo kushomera na wazo mu mashomero hati haba haro seminar ho mtawuni barukwenda kuje kibayegesa students torukuza kurwoka yemwana wasineono kiyamana wasineto kiyamana wasineto no selecting a student leaders because omwebembezi nwashemeye kuba misho gabantu abamurinkaye abaryo abamurye nyuma so wale president na arigayo akazafamu ya vice president manya ko jewe na vice president ejo famu abatajine kibenza kuba kigekebo abantu bo mucyanga cye tina bakuziriki ahi bakurebi 3 nyenda tumanye ngo ezenta yayo za president Museveni za rukora
nenta yezu kwereka mu president Museveni nakunda abantu be yabamuhira karuru kandi nakibafo nore oreze kureba makuru agabengaraba internet barkwebuza awestinsa I think bamwita Paul Biya oba embajyangu akabura kusurfacinga aha functions zihanga yabura kusurfacinga nkai nore abanywana banjaba obwiro winji kuba kuza TV stations ninga ha radio stations bari ngo mushija kuzire tachine mani tachitamba mo mushija ati yakwereka ati nyoka nshume teso maze kurambura abantu banje kinabahire bachikozise ki bahikankahi nibazankahi okare yarga akakwegera ukamurebijo yaza kibare yake yaba demonstrating yabagambe kintu cya 4 eka modo so omuntu ware naye haye kujangwa agaruko mbantu naba nayijuka namuna waza kurera na bamwe bembe zitwa bitukuronda hari umwe bembe zotari kushibasa konka ware mukuru wihanga yaye yimukira kazo mbantu region by region obe no mangu nayerekana bari abembe zabatagaruka mbiyanga byabo echo kugira ki echo kurebera ekindi kwenda kwererukana nacho ninyenda kwe kugambira abanyayuganda ngo bataka kuma ahakushirebera a parish development model na operation wealth creation konka bamanyengu na nomwe bembe zahakuza kufunda amasko naman kuzomu region ni kibanchereke kintu cya security stability nanka security stability kugira ngo president ko jengwe byange byarukuzamu hariyo threats ninga hari ebiru kuteganisa abantu president yakube n'abahingi tubakubena bahingi konka ware yayo kwatira myayeru bataramu akaza yo njinji manisa ngo amasiko abantu bagume bina masiko bagume bino guteka bame message iturumu kandi ekindi akacheka kimunonga kindi kwenda kwererekana nako kugira ngo president Museveni ezentambara zeye zituyambere kureba ntabaho ekibara kweta proper accountability because project program ejo budget warombantu abantu barafunde bambemba bagambiye kufuna abantu babaraganisa ninga shiba bahereza sente zitashikire abantu babaraganisa sente kuziteka omnanko bank account zabo tubazitekayo hato bebyo bunaku obo kugira ngo president aze ku interactinga no muntu wahansi omuntu wahansi ayimuka mugambye ati president echo watugambiye n'icushuba ninga namazo so han habasa kuba hejo ground y'abanyayuganda bari kubasa ku interactinga no mwebembezi wihanga bakahereza direct accountability niyo njya ngo president ogwe nabaryo umuntu orukunda abantu be kandi ayerekerire kwiha abantu be yo mboro kubateka umuntu ngo kubera nonga abat kandi webuje abas webara eduga statement eji inaza gukora nabanza kugiteka ho munonga ayambuza mu mutwe kunganisha yakuzabuza no kuri yacho nishabangu tugitaking in good heart statement eji tukajishoma mberagiro gutwabintu shoma kwabire batushomesira ro bakatugira ngo iraro yine miringe eshatu hari umuntu abajungu bakugira ngo he is mad haruho utkweta ngo he is crazy haruho no muntu bakugira ngo he is insane tikwanye bigambo byo mu runyankore tubyineyo nkebye bigambo bishatu byona bishobora riraro konka yine meaning etakushana ninyera mu kigambo cyo kugira ngo umuntu are insane nangwa bine meaning ere totally different kongo umuntu are insane wo kugira ngo this person is insane haro even a magnaten case shangu kago ryo mu Bungerezo ko mushaka ari insane bachikosa as a defense bakagira ngo insanity no muntu kugumizamu nakore kintu kimwe arukikoro muringo gumwe obwire bwona kitakumuhereza ariko expecting a different results nanyirangarike makantu aka nguno muntu kugumizamo nakore kintu kimwe ariko koso muringo gumwe haza kumara obwire buringwa konka kusubira ngo naza kufuna results zitakushane ziri different government eje katandukane kitwabire twite ntandikwa bakwenda kuyiha abantu mu bworo intandiko yayanga gukora bagiyaho nangwa bakomana bamwe babire barumu bagira ngo bakozere corruption twafuna NADS tukafuna emyoga twafuna operation wealth creation twafuna bona bagiga hare ezona no programs ez government yitwegeze izire ne leta erukwenda
erukosa same measures same tactics leta kintu kihereza abantu betungurwe ihomboro ekikwanga abana disinangwa bagomba bakabakoma ngo bakora corruption and etc ba leta another program hati ijwe tubire tuine myoga hati tuine opata tuine parish development model hati ni yeroho as a darling itukureba ngo biriya byona bakanga babizaniramu ngukonka hate kinkiza koraki nico kirakore nyewe tindagira ngo president nakoresha byo kutambura umbantu. Of course it's his constitutional right and mandate ahikire kuba natambura as the president of the Republic of Uganda, the Legion of Honor, na nukuba nakora evaluation and scrutiny kurambura abantu kureba progress ebintu uko bikugenda konka nanishaba government eje chenge nanishaba government eje chenge government eje etaka chengerengu echo kubanza ndaka jenzere mu way forward yanje government eje ne kumanya ngo we have to change the plan tutaka go mutsiriye kinayanga kuya head direct. Do you think it's deliberate? Otahindwire if it is not deliberate. Batakwenda kukumira abantu mugoro. One, government eji eyine kureba on ways of how to change the strategies. Okay. Abukuba they are doing the same thing expecting different results. Sente kureta sente kutekombantu kureta se tukahendero muri ebyo abantu bakwibe sente and etc. Abukuba kwikana hati ijwe President Museveni wishitini sakana tugambira ngo Uganda nawo turiyo mu middle income status. World Bank ijwe yagera ngo Uganda no mbiha mu kirukubi. You are still under the third world countries. President ijwe statement ejwe yaju withdrawing yafune bindi byatugambira. Nubo wishitini sa commissioner yanatugira ngo hati the levels of poverty are 29%. Nshimanya these are their statistics. Konkomba abantu wareba abantu burubantigana. Tokatera ngo abantu abirina mwena bongana uboboro. Nga mwe ndo kwikirizangana n'icyo kugira ngo ubworo bwabire buro government itakizire. Ine ndanzo bango na hato. Kandi abantu bakirichi bakirukube munonga. Ndikuza kuhereza ka supplement ako. Eti government ni shabe chenge. Abaso tamuliro bwira ubona umushobe government eji ubwana commission y'umuriyoni mukora. Nichurunje munonga. Nichibe munonga teaching people what to do. Otabejise how to do it. Akona gona nisha mukachenge. Okay. Kushomeza abantu ngumukoreki ngo otabejise mwine kuchikora muti. Wachichenga ejo shonga najiruga. Orukwendere bwamo byanje. Eji government nishabe kore ibintu bibiri. Yane n'abantu barugombo kitari deliberate ngo woshite sada grace yagira. Ahubwo abantu babajya borocoro munonga ko bategeka. Kunga babina ka sente n'ikiguma. So if this is not deliberate, niwe chinkureba abantu mwana mwenda abantu barugombo ninza ko bahereze ibintu bibiri. Orukwendera n'ibibinyi. Service delivery. Echo ni chimwe bwana nango kukakara ko senda chikankibero so. Okay fine we bari munonga. Campaign the rombo within 1 minute service delivery. The service delivery. Amatumba here is the services. Abuko umuntu no muha miliyoni wero mbintu bindi. Abuko hatu wampa miliyoni umwana tararware umwana tarabure kuzayishomero umwana tarabure ngo sente wazimpa muzugure mwindi. Ejo nicho kubanza abantu mbahereze services mwabahereza services cost of living zakora enshonga ya kabiri ombintu bitira abantu bwo tutereza miliyoni ya sente a high costs of living. Okay. Okangaro mu Uganda mu kiri too much expensive. Ntwetange sente nyinji Edgar kuba tucuruho mu Uganda mu tukora ki tukutambara. Reka mpendere within 30 seconds. Echo kubanza mu Uganda manyo muntu no muha miliyoni hati reka tugeze bakara baterezeze sente za PDM mu Kakoba inabo azhire tinka yanga bari konko abasikazi irabasikaza baba yesere no for me I didn't get this money konka ni chimangu sikazi okay no problem You are bound for that. okay thank you konka shino ma Edgar hato musigazo mu Kakoba no muhereza miliyoni mu sente
ngahatu mugende mwetungure mutandike za business mukoresha ejo mwarakora mu town ne panchisi emitwaro 20 ejo sente ncho mu town we are in the business ne pangisa emitwaro 20 akoni kama ahabweje ne pangisa emitwaro 20 mamu kama waya mashanyarazi unity ergo mushirinjira 10 aine kushashura mizi aine kushashura mishoro aine kushashura kasasiro aine kushashura ground rent emitwaro 20 okay aharaze kurarumbuka koba aharaze kurarumbuka koba na hapangise emitwaro 20 30 ejo tiyabanshanje okay yasigaze emitwaro 3 kwetungura no kura business Okay. so wabari mnonga basi high cost of living nazo nzimwahabi mutakazi kwasireho ubwana commissioner umuntu noza kumuha miliyoni yesente ehwero mukavera wabari mnonga basi obwire tugatuza esente ikagwa this is the last nimshaba seconds 10 Ona kotano chega. okwisya 20 esente yaha bwana Edgar ikagwa manyo umuntu waha bwana RCC wamuha miliyoni emwe noburi nko wamuha emitwara nana mahanga gagwire failed states like the DRC Democratic Republic of Congo bine sente erukusinga yitwa South Sudan etanchire mutaka kwase mbwenu mwine bitu byinshi wabari mnonga basi nija kurentera tunge topic gongezo bataka bitarize esente ziba nibazitu Commissioner nabaniye nangu ziratuberera na perugeniwe akubanza nigenda kusima munonga eminyeteji no kukira munonga abasi obashomesha roya bakamugambira barakureze bakamugambira barise bakamugambira barimari mbweni yaza gukora analysis sa neja kushanga mo barakureze ningira ngo umuntu ukureze no kutemera ibisika atamanye ngo yatemera ibisika mbweni yabare kutwegeza kandi nanisha abangwa barakureze batarike kutebeka n'ibito yabo icya kabiri inyona nenda gucaba ngesha hango go hindure mutuma y'abantu n'ibiteka akwata abantu bareke kubagi bakendeza abandi kubakuri kandi geshana kishabandi serious bareke kubagi bakendeza abandi kubakuri ofitiri yaha iwe jinguza kufutamu eminyetesha tugi twine yorere diguri yona maybe wito bakaruguza byawe bakabigira kongo ine diguri ishe yagira amagezi yaguze ibintu byahoho yamushomesa aine diguri navuge motoka n'imyaka 25 navuge ibi by the way tu aine yakasha tunekora business aine yakasha tunekora business mugenzi wo muhereire the same nambe noreba we na sima na yetuga tugati nyana kwebembera bo kuba nahikize ubwero yatagamba nabe hikisho mu miliyoni ga abo kuba akashoma mwiri ko kuzaha ukashekera abantu ukagamba bwenu aba ukamashomero abana tubakishoma iwe show akari special ta kushomeza kana ngo kashomera no murembe gwa NRM akajyana ibyo kuguza akajyana ibyo kuguza ogwate ikareginga omuzeyiro ndijo nguna wewe abeka show akore munonga ashomese umwana abeke iwe eja zahajume president Museveni ataha byamege ukabura ntanga basase nduga kamera iyo neshara baby iyo shaka wano ino kujotamina nduga kahamura president Museveni ntanga kamureka kare atakabaye na president namba nabamurikize akabaye mboro abana abagambera akiyo mutsigazi ari senior 6 akatambara nyabushozi yagishomesa ebyatu inashomesa atari kwitakaba ntanga basasi kubati yo kukuba ni ndeba abantu aba ntanga basasi ware bakiyamana wa FDC wo nakira y'ubwiga gavana omurumba romu nakira y'ubwiga ariyo mubayidewe habagiga barigamba kwa kakwisha abantu bafire
ubundi bwo kubayita hati we ari special wareba kiya wanup we wo kwabantu kafuna sente ayine nyinja ayine zo guza abantu ayine zo guza abantu ayine zo zindi zari kuyabura sente we bakakwanga bata abonje tagambiro abantu okabaho wenge bo kugira okunabayire mubeko okunakozire mukoreko mukarugumbo stane arike kubashitamira abantu mukurikize engiri ya stane ako ibintu byitse kintu gariya nyoni nyera takanise umungere ko kanise President Museveni akereze kushoma senior 6 atagagenda mu university akatambere bikekebi yashomesa abantu byanatura nabo nambatakiri ubura n'abakindi bakimunonga n'abacyaba abanyabura kandi kuyaje mu government niyo ngiri nicyo borofere uboro no burebere hatu wagenda mu Uganda kuyaho munose yibagize ibizu byabo kabantu bakagira netero starkoy ezaba bana kabakwenda kureta ngo kitakubasa waza kondo muje yo nyatsiro gibone bata naboro amashomero gone tegejwe tugakubobe abantu naboro amapikyo umutawuno mutoko baraho kurubata by the way twine boda emitware 5 plus umusitomu oboro kuba twita emotoka hati jamwe yo muri mbara n'ikene yo muri Kampala nenda kwike ashaba tujaboro shoboro wateze hati itwe baravuga motoka nyewe dagarasi abasi twena tweja tuvuga nyine myaka nshanju nyona ngo nivuga government dagarasi myaka 20 navuge kandi nyine nyenda kwagivuge byari no kongeraho na basi nyenda kwavugira kimwe no kongeraho kandi begese bagenzi babo kunagire kuvuga nakora nti baza hananka agira tumbwenu tataku yabaye n'ibintu akabiguza bikanshomesa reba mbigarireho muzeire we to kwatekyo ine ukakiguza umwana wunyeche karakabagi worldwide ukusoma ko very expensive akashikanje karigire kwezaro nkayugo nambwe ninza kagambira ntibaro y'umwe n'umugambi bitakwatiri hati babere batiro ko batwara umero DC kasha boko hero gurike tukuza kushoba masters bakagambira miliyoni igana 100 million ibi ebyabandi bikinko bimanya ningambi kinyine ho bwino 100 million kuzaha tikereza amakarangera go munyankora gwita amakarangera tukabiha abantu iwe shoro gambira abantu plan yawe obenkari ginge bakore kunko bagambira uti government y'igitine magezi umuntu akaru bitbo kikacyarebe hi Mohamed kwata government nabebembezi bayo kabeti insene kwataho mawe free that is right. It's right, yeah. But some people, some leaders never gave right. Never respected that right. By the way, similar to the government, respecting your right in your team. Government, my umkuru, bueno, yana kukirabya harbaru, konkari kukinanka, muri insane. And you go home. And that is the quality of movement. It can't take it wrong. When you need to go back and go president, look what can it I can no one. By the way, you can get a workshop saban to over Bagamba, Coco has sent abantu to talk about Shobes. Now, when the cover knows of time, Sir Minister, knows of time, Sir Vice President, Akabatwara.
emwe tumukuhurira iri kushisha akabatwara yabatarwakitora yabatankahi yabatopo mafamu yagayigesezaho yaba yatumwe hatene mu biceka byanyu mugende mutandike iki mbe cyo kurebera so ebenga accountability kumwereka ngo twahikaha abantu igire bitwaye gite tiyo tubegisiki benyo nanisha basigaza beshara ngo bakanise bindi kuko abaje kutabura development bakagitaburanya politics nambe niyowe eke bantu bachallenge ibya service delivery I agree byo tege gute kureme dirunchikwe atiti rwaro kurutari mu mbazi yes bit kugira abantu ngo batakora uko kwata mutuka mu miliyoni y'emori rero umuntu akishaka gitopsha kashi yagini ekyote ine bachikweza rero baba batakwataraho lecha mazima wewe mnonga ejenjiri yabo yagumiza twabasingo mukashishisha wewe mnonga commissioner nikusiba nikwibaza konka edachika ngenda kweza strictly 1 minute ndeba mwana wanje AK Jose yakira hali yaheru sibura abantu hati no kusibura cyangwa nayo ni nyinji cyo kubanza nyenda ko haburamu arasisa reke guma kupemera harite we cannot be a yardstick of development abo kuba ababagamba bakuvuge pichi abarya heru n'abaganda bitu kandi baba nyo naba nimbasa kwegurira cyamishana cyo kumanisa ngo kikakiti cyona nikigura cyamishana ntumanye mbere yibarukura bambwana arasisi number 2 arasisi no remukija mwaja statistics ezo gumana mbiha abanya-Uganda no bakwate sente za arasisi na neza rupareria neza abasajja baraba ati zone ziba kuba bina account bazigabira abanya-Uganda ati bakizigabira abanya-Uganda bagera umwebura umunya-Uganda kware hariho biliyoni 10 buri munya-Uganda tushangira ine sente ati niyo bakubarira mutine je nkora bagereke kandi akamuhera umunonga kinanyenda ko kuhamya RCC omwe abantu batakakwata kuba basi recent ihuriro rya government riba kweta new vision rikakora survey byagira ngo kurishangire ngo abantu millions 14 z'abanya-Uganda zigwirira mwene tindukamya ngo basi naba yakora inshobi omwete cyo muri yabo kandi bakajya kucya ziraro n'amabanja n'ubworo ni stress mwenu basi exonerated bari munonga nyenda kwebaza abantu batureba konkanye ikindi kwenda kubagambira ni kimwe cyonka no kugira ngo government kera lete program